Dilori di fišitšwe mabenkele a senywa le go hula ke baepelaetši ba nyaka go pušo ya demokrasi ka nageng ya Eswatini. Basekaseki ba dipolotiki ba re ye ke nako ya gore mmušo o phafogele dinnete tša bophelo bja bjale. The reason, of course, is quite clear to quite a number of people. People are basically interested in electing their own prime minister and making sure that to a great extent they have power to themselves. Dilori mollwaneng wa Oshoek gareng ga Afrika Borwa le Eswatini di bušeditšwe morago ge dikgaruru di le gare dilo ya go ya pele. Everything is closed. They said they're burning trucks that side, killing people or what. I'm not sure. And we can't go through. Badudi ba Eswatini le bona ba boifa go boela gae. The route was fine coming through. There were few little fires, but it wasn't bad. But now I believe all the routes are closed on the return. Mmušo o gafetše ka thoko dipego tše reng Kgošikgolo Mswati wa boraro o tšhabetše ka mono Afrika Borwa. His Majesty King Mswati III is in the country and continues to lead in working with government to advance the kingdom's goals. Mekgatlo ya dipolotiki ka nageng ye e sa ileditšwe.